Veš, da sem došel tu na hitnu, ali nikoga nema. Micika me poslala po Aporina, jer se fejst stresirala ne radi utakmice protiv Egipćancov, nek radi neke Melek i Sulejmana za vražje serije. No, vrag ti serije. Sam rekel, nek se lepo opusti z jednim ili dva redke kak ja. Su nas Egipćanci zbušili kaj švicarskoga sira, ali ja sam samo mahnul z rukom i rekel sam, prvi močići se bocaju u vodu. No, tako. Danes igramo tekmo proti teh napuhanih Amerikancov. Sam ne znal, da se opće pišejo na rokometalni karti sveta. A kak se tek napuhavljajo? Ljudi dragi, tu naš Jezo Sela Dragec već letima dela gore v Ameriki. I veste, za novo leto se vrnel doma k rodbini, malo na ferija. Ne, jedno večer je došel v Birtiju i već se za šankom preseraval. Privredil je 3 hiže, privredil je 5 avtov, ne znam, 5 štali, 5 traktorov, 100 rali zemlje. Rekel je onako napuhano, dečki, ja v Ameriki imam toliki ranč, kad užgem jutro svojega džipa, tek na večer se vrnem dimu. Istina je Bog, Dragec je celo večer obračal runde in nisem mu imel srca reči, da sem i ja nekdar imel takoga avta i da sem ga na jedvite jade prodal za male peneze. No tako, toliko o tem Amerikancima. A vi kauboji veš da hitro skupite svoje redove i te Amerikance z velikom golo razlikom pobedite. Ne? No tako, živeli, Hrvatska! Dobar dan!